kubaho nabi biraruta kutabaho. Mwarapfuye gatatu nk'amakara. Gusenyera umuntu inzu ni ukuvuga ngo turakwanga, ariko kandi ugene ntukagaruke. Uyu munsi ndavuga amagambo make kuko ayo mfite kuzababwira nzayababwirira Uvira. Tuzabaho, tuzabana ku neza cyangwa ku nabi. Amarira mwarize sinaje kubabwira ngo twarayumvishe, naje kubabwira ngo twariranye namwe. Imitima yarakomeretse kimwe nuko yanyu yakomeretse. Turire kuko tubabaye, ariko ntitwiganyire, duhaguruke turwane. Ibi byo gusubira inyuma wenda nabyo mbivugeho gatoya. Uvira turayisubiramo. Yes, ndagusuhuje, kwifurije igitondo ciza, wowe bukenda se naye bugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuye nk'ibifabagane byabo, turamukije abantu bari ruguru bimaze zabasekuruza umutongo yabase. Aho muherereye hose ngo Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. By'umwihariko dusuhuje umuryango wa M23 cyangwa se AFC Twirwaneho, Alliance Fleuve Congo. Tunawasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo, mkombozi wa dunia. Dusuhuje by'umwihariko wewe ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari. Turamukije abantu bari iwacu. Nituvuga iwacu muza mwumva babantu banze guhunga, banze kugararamba, bari iwabo nyine bavuze ngo twebwe tuzapfira iwacu, twebwe ntaho tuzosha. Abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi n'abanyamerika, namwe turabasuhuje. Tubasuhuza bwebwe, twabaje kuramutsa abantu bari iwacu. Ijwi ntirimeze neza muraryihanganira, twaraye mwihuduma, twasaraye ariko murabyihanganira. Icy'ingenzi ni message turi buze kubagezaho muri bwumve. Dutanze mpore iryo jambo rya mbere tubahaye abantu babuza ababo, abapfushije ndetse n'afite ababo mu bitaro. Tugasura tugana hampore n'abantu bari Kamanyura bavuye Uvira bahunze. Mwabonye ko ari ibintu bikomeye cyane. Ni nayo topic yacu uyu munsi, cyangwa se ni naco gitumye twitereka hano kuri channel yanyu kugira ngo tubiganireho. Ngira ngo mu ka video kabanje ka mbere mbakiniye kugira ngo mbiyegereze, mwabonye Dr. Mi Ruberwa Prito Moise Nyarugabo, ni n'umuloya akaba ndetse n'umunyapolitike. Ngira ngo mwakabonye aka video twabanje gukinaho, ndetse na n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuki. Ibyo batangaje ibintu mu gihe canyabyo kandi ibintu byari bikwiye ko babivuga, dore ko bariya n'abagabo bakuru mu gihugu ndetse n'abagabo bakuru mu bwoko. Ba Moise n'abagabo ba kera baharaniye, cyangwa se bari muri bamwe baharaniye izina ry'umunyamurenge ko ritagomba gusibama cyangwa se kurandurwa muri Kongo. Murabizi ko hari abari bafite gahunda yuko umunyamurenge agomba kuva muri Kongo, ari hatse niyonka wese akahava. Ariko mu by'ukuri amakuru ahari, hari igihe muvuga ibintu mwakereje. Abanyamurenge batangiye kwicwa mu myaka 50 ishize bazira uko basa, bakazira gusa ko ari aborozi b'inka, bakazira gusa ko ari barebare, bakazira ko imvugo yabo ifitanye isano n'abanyarwanda. Murabyibuka mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize ubwo Goma yafatwaga, speech ya Chirombo yavuze ko abanyamurenge nta butaka bafite muri Kongo, si n'abakongomani, sabe n'igihugu, bagomba gutaha iwabo mu Rwanda. Nibwo Goma yafatwaga, nibwo uyu mugabo yavuze aya magambo adakwiye kuvugwa n'umuyobozi w'igihugu. Umuntu wese ufite influencer wese atakwiye kuvuga, kubera ko aba influencer iyo bavuze ikintu kakiriya
hari abacumva bakanagishyira no mu bikorwa. Umuntu wese uvuga igiswahili agomba kwicwa. Ngo iyo nama yagiriwe na nyina umubyara yuko umuswahili wese uri muri Kongo agomba kwicwa hagasigara gusa abanyeringara. Ibyo ngibyo rero ntitubigarukaho, birabura ukwezi kumwe ngo bimare umwaka bivuzwe, ariko no mu byaha bidasaza amagambo y'urwango nayo aza ku mwanya wa kangahe? Wa kabiri. Ijambo ribi tirisaza n'ijambo ryiza tirisaza rihora rigaruka, ariko cyane cyane turi gutinda ku ijambo ribi kubera ko iyo ukangurira abantu ibikorwa by'urugomo, ibikorwa byo kwangiza, ibyo ngibyo ntaho butaniye n'umwicanyi wafashe inzoga akingirana abayirimo akabatwika, kubera ko n'amagambo Bibiliya zivuga ko ururimi ngo ari akantu gatoya, ariko ngo amagambo yako n'amagambo mabi nk'ayo ngayo araba arimo. Ariko ibyo ngibyo si byo byatuzanye. Naje ndavuga kuri M23 AFC twirwaneho, nimara nsubire mvuge n'imiryango iri Kamanyura y'abanyamurenge yavuye Uvira. Reka duhere muri uko guhunga kw'aba babyeyi. Birababaje cyane kubona umuntu akurwa muje, amazu agasahurwa, imyango ikamenwa, amakanisa akangizwa ngo gusa kubera ko ari ay'abanyamurenge, bakayatwika, andi bagasahura, bakagera naho batwara intebe zo kwicaraho kugira gusa ngo babasubize inyuma, babahombeshe, babatesha agaciro, babirukane kubera ko hano muri si wanyu. Kandi n'ikindi, bene wanyu baje muri Uvira baduteza umutekano mukeya, baradukoroga. Abagana aba M23 bavugwa. Ejo bundi byagize gutya musibo ejo hashize, ubwo umuvugizi wa M23 yandikaga ibaro ku mugaragaro imenyesha amahanga. Muri iyo baruwa harimo ijambo rivuga ngo tubikoze kubw'igitutu c'amahanga. Loni, Monisco ko barabibona, kandi mu kuva kwacu hano mu by'ukuri hari buze kumenwa amaraso y'inzirakarengane. Mwabonye abamama babiri bapfu rero bishwe ngo bari bambaye ibitenge impande, ngo uwo muco w'abanyamurenge. Kandi ibaze aho umuntu yicwa ngo arasa n'undi. Ni bene abo bishwe, ariko babicanye ibyishimo bazi ko ari abanyamurenge bahabica. Abamama babiri Imana baheruka ridashira. Namwe muri mu bwoko bwarenganye, gupfa uzira kusa n'undi, gupfa uzira kufite akazuru nk'ak'umututsi wo muri Kongo, bakakwica bagohora indesho yawe, bakakwica bagohora imyambarire yawe. Bari abamama babiri. Uko gabane bamenyekanye kuri hari n'abandi abazarendo twabwiye ko ari insore z'abajenezi zitagira imishahara, zitagira n'inzererezi nyine ziraho zihabwa imbunda na leta kugira ngo zije gusahura no kwangiza. Imana iruhuko ridashira. Ababyeyi babiri bishwe bazira uko basa, ngo bazize agashusho kabo keza gasa n'ak'abanyamurenge. Birababaje cyane. Imiryango myinshi tutomenya umubare wayo, ariko kubera ubumwe bw'abanyamurenge, komunikasiyo yabo, ufitiwe ibuvira abazi uko ameze, uwahunze abazi ko ameze. Ariko ibyo ngibyo simbitindaho cyane, murambabarira ijwi ntirimeze neza. Ibyo simbitindaho cyane, gusa abanyamurenge mugire wa mutima wa kera, bwa buvandimwe bwa kera. Uwawe uri Kamanyura, amakuru ahari ubu nyine atariho umukungugu cyangwa atariho umusenyi, nuko bariya bantu ntacyo kurya bafite, ntacyo kwambara bafite, ntacyo kuryamaho bafite. Niwumva bakubwira ngo umuntu baramwangaje, ni nko kugufata gutya ameze, ukamubwira ati ewana nuhindukira urapfa, ukagenda nta kintu na kimwe ufite. Umuntu mukuru iwe arashobora kwihanganira inzara iminsi 3, yego,
byomugora ariko yobyihanganira. Ariko umwana ntashobora kwihanganira inzara. Iyo umwana yarize ukamuha ibiryo azaceceka, ariko iyo yarize akabibura murumva igikurikiraho ni ugupfa. Turasaba imiryango y'abanyamurenge cyane cyane famille restreinte, mu muryango wa bugufi haba umuryango wa bugufi n'umuryango mugari. Uko hari abantu batazi amategeko y'imiryango. Famille restreinte niba abantu bo mwanyu ba bugufi, naho ngari niba abandi muzamuvuga ngo nabakure, ngo ni mwene wacu ngo ariko n'uwakure. Uwo nguwo ndumva ikibazo cyawe atocivangamo. Wowe restreinte wacitaje. Turasaba umuntu wese ufite umuntu we cyangwa se bafitanye isano rya bugufi uri Kamanyura, mutabare inzara itica abantu, mubafashe. Gusa hari amoko abiri yo gufasha. Hari umuntu ukunda gufasha ngo babimenye ko yatanze ingano ingana n'iki giciro. Hakaba n'undi muntu ufasha kuno kuboko kugatanga ariko kuno ntikubimenye. Turabamenyesha ko aba bantu ari bo bazaja mu ijuru. Apana kuno kuja gutanga ukongorera kuno wangiye kumuhereza ngo bimenye. Hari n'abazaja gufasha bakitwaza amakamera. Twaguze bino ku mafaranga yacu atarimo inkunga y'abandi. Muturebe tugira umutima mwiza. Iyo nkuru nzayikora hejo yabaza gufashisha amakamera y'abakubufasha batishoboye. Iyo nkuru nzoyikoresha. Reka nyereke, reka twivugire za none biri Kamanyura. Muryango w'umunyamurenge yamira yose y'abanyamurenge muzi famille ya bugufi ufite umuntu we Kamanyura. Reka mbabwize ukuri, ntabwo nje nzaza gusapotinga umuryango wanyu mwebwe ubwanyu mutarabanje kwerekana urukundo. Nubwo yego nyine ubu nyine abantu bagiye bamenya cyane mwabo, niyo jambo ribaye nka ryiza nkoresheje kwirinda imijugujugu y'andi majambo y'abandi. Ubu nyine amazu yose karakora reba mwasekuru, niho imikorere igeze ubu nyine. Ni byiza pe, ugomba guteza imbere rubanda, mwanyu hameze neza nta deni. Ariko ubu nyine abo dufite, reka mfashe bari abantu 100, haraba hari amacano 10 abikamera baramvuga ko nza mfasha. Ariko mwanya hari abantu jewe nzi, ariko umunsi wonsitaraho no bavuga bigize banajuho kwa mutandao, baza bashora ibirenze bagakangurira abantu gufasha kandi badafasha imiryango yabo. Famille zabo bavukamo hafi batazifasha, urwo rukundo ntaco rumaze. Kemura ibibazo byo mu mwanya, numara kubikemura rubanda tugereho. Nuhera muri rubanda iwanyu ntazi nufite, kurakangurira abantu ngo bagire gutya kandi iwanyu ntabikorwa ufite. Uri zero, ufite ubushobozi ariko ntuzubafasha. Uri zero. Banyamurenge bene wacu rero, nshuti z'abanyamurenge, turabingingira kubw'imbabazi z'Imana. Niko Paul yarike Timoteyo ngo kubw'imbabazi z'Imana kuno video jambo kubw'imbabazi z'Imana imiryango y'abanyamurenge iri Kamanyura yabura yabwiriwe. Wowe urya ukamena, nyaboneka kora basi rya none tuzavuge ngo muri yanzara y'abanyamurenge ba Kamanyura, uriya muhungu nubwo atagira ibikorwa mu muryango ariko yagaburiye ingo 4. Gerageza uwo mugisha uharanire, uwo mugisha uharanire. Iyo message abireba bayumvishije, fasha mwanyu habugufi, abandi bakure bazaza bakunga. Ndabyibuka Bibiliya zitubwira ngo ubwo Mose Imana yari imutumye, Mose yari ikimeme atazi kuvuga. Imana iramubwira ngo Mose, aba bantu ndabaguhaye batware uzabambutse ino nyanja. Mose aravuga ngo Mana we, nje utazi kuvuga ndahera hehe, tancu mfite mperaho. Aravuga ngo icu ufite mu ntoki iyo nkoni niyo uri buhereho. Murabyibuka ko ya nkoni yiwe yahindutse inzoka ikazimira izindi. Imana izifasha ufite ico yahereyeho. Rubanda rero bazagufasha nawe ufite byibuza inzu 2-3 zo mwanyu wagaburiye.
mureke kwishinga bano bantu baza kuri mutandao bafite uturimi turyoshe bavuga ibintu n'ibi ariko mu nzu mwabo abenshi twage tubagenzura nje ifite babiri novuga nta bikorwa, bafite abapfakazi bafite imfubyi tibabafasha ko bariyumva abatagira ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Ico turakivuyeho, iyo message ndizera ko itambutse, nimba twanduranyije nawe birakureba. Ngo uteye ibuye ngo hakagira igisakuza ngo ico nico ubukomye nuko. Rero Lawrence nakuze ijambo yavuze no mu itangazo rya Colonel Ntango bushize yaravuze ngo muzo twatinyaga kuva Uvira kugira ngo hataba kano kavuyo, none dore turahavuye mu mahoro, dore akavuyo kahabaye. Lawrence yavuze ngo ntitureberera ntidukomeza guceceka, Uvira turayisubiramo kandi ku neza no ku nabi turayisubiramo. Metre yavuze ngo ibi ngibi birakabije, igihe kirageze ko umunyamurenge agira isambu y'akazi ahinga afite amahoro, agatura afite amahoro, adafite ibintu byo kugira gutya. Mwagiye mubona amavideo asirikiye ahantu henshi y'abamama bayabarira, kandi mu by'ukuri intambara yabaye yeme hari umuntu tuzayibuka ko anafite n'uruhinja ngo arurengeze agwirukankana. Hari agasitoro nigeze kumvaga nimba rukuri sinzi ngo mu Minembwe hari umugabo wagiraga ubwoba ngo intambara yarabaye, aho kuja ngo guterura umwana ngo arukanka ngo aterura isafuriya y'ibishimbo ngo abari yaheka, ngo bageze aho babarukira abandi baramubwira ati sewe shiraga umwana hasi yarusha, ngo arasinzira ni mumureke ari isafuriya y'ibishimbo ahetse kubera ubwoba. Iyi ntambara yaje cyangwa se ibintu nka biriyo byaje, mu by'ukuri gutekereza ndi wotekereza si kimwe n'isafari wopanga ukavuga ngo yihuzu nisha nzoyijana irashaje nzoyisiga oyaye, siko bimeze. Kandi bakunzi bacu bayi neza turabasaba mugende kuri YouTube channel y'umubyeyi witwa Bigeye Esperance TV mu Bufaransa, mu mukandireho. Ni umubyeyi mwiza uvuga iby'umuco, uvuga ibya ruguru, utwibutsa bya bindi byose, nubwo nyine nabyo biba bikwiye. Kandi mu by'ukuri ngo mu mahanga hari abana b'abanyamurenge bigishwe ikinyamurenge na bene wabo kandi ifaranga zifatika. Rero agaho katagira umuco karacika. Nyaboneka gira umutwaro wa mwene so uri Kamanyura, niho bikomeye ubu nyine cyane. Gira umutwaro umuvandimwe wa buraye, wowe ushima Imana ko waraye uriye waryamye ugasinzira ukicurwa ukenereye, ariko nabariya nabo mubatekerezeho. Mureba amareba y'ababyeyi, mureba ubuzima bw'abari ababyeyi, mwisanishe nabo, muvuge ngo se Mana abaye ni jewe sino kwifuza ubufasha. Cyangwa uzugara mu kibazo ukumva ukeneye ubufasha, nuri haragukeneye uri hamwe n'isuri hariye. Nukuri reka tubabwire ngo iyo niyo message yayo tuzanye, mwakoze kubyumva kandi no kubikora, yuko mugiye kugaburira ziriya ngo abo mwanyu mwebwe mwanyu no twaduhira mwanyu, abandi bazaza babungana, ariko mwanyu urukundo ruganze ari narwo rubanza. Mwakoze kubana natwe rero bakunzi bacu, amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.